Ja volim da letim pošto je to moj životni stil. Paraglidingom se bavim zbog osjećaja slobode, zbog osjećaja smirenosti koji mi pruža paragliding i to mi je način da pobegnem svakodnevnih briga. Uvek naglašavam ljudima kada poletimo zajedno, letenje pruža jednu treću dimenziju, jedan novi pogled na svet. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the road. Moj drug Ivan ima 24 godine i svojim uzrastom se ravnopravno takmiči sa ljudima koji su i duplo stariji. U zadnjih 5-6 godina kako se takmiči ozbiljno, konstantno je u top 10 na svetskoj rang listi. Ivan je imao tu sreću da je njegov kum, kršni kum, Mikloš Onode iz Kanjiže, instruktor paraglidinga. Tako da je Ivan kao vrlo mlad, već 17 godina, počeo da se bavi paraglidingom. Pošto sam tad imao možda 40 kila, nisu imali krila u mojoj težini. I onda sam prvo vozio auto, posmatrao njih kako oni to radi i onda jedan dan je rekao ajde malo ti da probaš da podižeš krilo i tako par dana sam učio da podižem krilo i nakon 3-4 dana sam napravio svoj prvi let sa 11 godina. Sportom se bavim od kad znam za sebe. Prvo sa nekih 5-6 godina sam krenuo na plivanje i tad je to bilo ozbiljnije nego paragliding i tad do 2013. sam više, znači, najviše sam se bavio plivanjem, znači, skoro svakodnevni treninzi. I 2013. je došao taj period da sam morao da se odlučim da li ću nastaviti sa plivanjem ili ću nastaviti više sa paraglidingom i onda tad sam se odlučio za paragliding. Ivan, pre svega, je tako dobar u svojoj disciplini jer je rano počeo da se bavi time i trenirao sa čovekom koji mu je pružio mogućnost da često trenira. Samim tim je imao i puno vremena da nauči i da savlada to i vrlo brzo je postao jedan od najboljih pilota, ne u Srbiji nego i na svetu. 2014. sam ušao u reprezentaciju, takmičio se prvi put na Evropskom prvenstvu u Vršcu, zauzeo 9. mesto i tad je to na profesionalnom nivou, tako da kažem. 2016. godine smo se takmičili na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, gde moj najbolji rezultat do sada u životu je bilo 3. mesto na Evropskom prvenstvu. Imam tu sreću da sam stipendista Ministarstva omladine i sporta, zaslužna kategorija, što znači tu kategoriju možemo dobiti kada uđemo u prvih 10 na svetu. Ja sam ušao u prvih 10 na svetu 2016. i od tada imam tu kategoriju. Ivane, si spreman? Pilot spreman, vetar je dobar, možemo da krenemo. U paraglidingu imamo 3 discipline, precizno sletanje, prelet i akrobatsko letenje i ja se takmičim u preciznom sletanju. Ja se takmičim u disciplini prelet. Reprezentativac sam u preciznom sletanju paragliderom na cilj. Disciplina prelet znači vazdušna trka, puno ljudi i do 150. U Srbiji je neki prosek zadnjih godina oko 50 ljudi po takmičenju. Precizno sletanje u suštini znači najvažnije je da imamo jedan krug od 5 metara i u centru tog kruga imamo
mi to zovemo palačinka, to je sprava koja meri naš prvi dodir elektronski i znači ima krug od 2 cm što označuje nulu. Cilj vam je da pogodite i to često radimo sam centar mete, znači sam centar koji je 2 cm svega moramo da pogodimo stopalom i nakon toga da ostanemo na nogama. Kada letimo precizno sletanje, onda u suštini idemo na nekih 200-300 metara, napravimo jedan krug i vratimo se što pre da bi mogli što više. A kad se leti slobodno, leti se do 2-3 hiljade metara u zavisnosti kakav je dan, kakvi su uslovi. Znači, meni najviše je bilo 2,5 hiljade metara što sam bio visina iznad zemlje. Bukvalno vi kad letite vremenom, ajde da kažem, dobijete neko novo čulo gde osetite kretanje vazduha. Znači vi vazduh ne možete da vidite, ali možete da ga osetite. Znači mi smo kanapima vezani za krilo i svaki udar vetra, svako pomeranje vazduha mi preko krila osetimo šta se dešava. I sad recimo vi kad krenete na sletanje može da se desi da nema vetra i pred samu metu da dobijete jak udar vetra. To je sve što morate da vremenom steknete jednostavno osjećaj i da predvidite to. Isto tako vetar je nešto što mi zamišljamo kao nešto što samo duva i udara nas u lice. A zapravo vetar nam pruža nešto mnogo šire. Vetar je mnogo složena stvar jer se uvek dešavaju i neka vertikalna kretanja, nešto mnogo složenije. Zapravo, za njihovu disciplinu, odnosno disciplinu preciznog sletanja, taj kompleksni vetar čini sletanje mnogo zahtevnim, sletanje na željenu tačku. U principu, pravci vetra u suštini nisu toliko bitni, ali na osnovu pravca vetra biramo teren na kom ćemo leteti. Znači, bitno je da prilikom poletanja vetar duva direktno u nas, znači u lice. Vojvodina je vrlo pogodna, ima dosta mesta odakle možemo da poletimo. Nismo vezani za pravac vetra, pošto bilo koji zemljani put možemo da poletimo. Važno je samo da nije prejak vetar i skoro na cijeloj teritoriji Vojvodine možemo leteti. Jedini problem u Vojvodini je to što nemamo brdo i onda se dovijamo pomoću vitla, znači kao što ste vidjeli kako smo poletali, znači to je u principu i jedini način za slobodno letanje paraglajderom u ravnici. Puno toga ima zapravo i u mentalnom sklopu, jer na takmičenjima je jako važno ostati pribran i u odlučnom trenutku dati svoj maksimum. Ivan ima tu prednost gde on svojim mentalnim sklopom može da nadvlada presiju, jer u zadnjoj seriji, recimo na jakim takmičenjima, bude i po 8 serija. U zadnjoj seriji može da se toliko pomeri plasman da se padne na preko 20. mesta, a dotle je čovek bio u prva 3 mesta. Taj pritisak gde čovek u zadnjoj sekundi mora da odradi sve pravilno čini pobednika. Ambicije su pošto sledeće godine da budem u top 5 na svetskoj rang listi. Takođe, ako bude uslova da ispratim sve svetske kupove, recimo ove godine idem na sve svetske kupove, bili smo prvo u Turskoj u aprilu, pa smo bili u junu u Kazahstanu, sad ćemo da idemo u Koreju i idemo posle u Nemačku. Verovatno sledeće godine u februaru će biti svetski kup u Indiji i znači prvih 5 na svetskoj rang listi. Takođe, na svakom svetskom kupu imam šanse da budem u prva 3, tako da voleo bi bar od 4 svetska kupa, bar na jednom da zauzmem pobedničko postolje. Pa vrhunac bio bi da ostane to što jeste. Mlade, zaista mlad za ovaj sport i u ovom sportu ljudi sa 50 godina postižu vrhunske rezultate. Znači trenutno svetski broj 1 Slovenac Matijaš Sluga,
On ima blizu 50 godina i u samom vrhu je zadnjih 5 godina i mislim da nema nameru skoro da pobegne s tog mesta, ali Ivan ga polako stiže i ja verujem da u narednom periodu da će on biti broj 1. Osjećaj kakav je kad smo gore ne može da se opiše, to treba da se osjeti. Paragliding jeste zaista serious fun. Nek se napune sve arene ovog svijeta. Ovaj dan je za nas poseban i vjetar bojan. Svjedočimo dan, životu i smrti daj nam.